4,000 plus restaurant. Malta tiflaħ 4,000. Ux tifla. We are paying a price. There's a lot of fucking work to do. Ma' Gordon Ramsay, MasterChef, kemm ħanibnu iktar hotels. We are not gonna get quality tourists. You don't fix your problem with marketing. Jekk mhux ħajkun hawn kontroll bil-bajt, control equals quality. Fakarni waħda int fuq l-industria tiegħek. Mela tlaqna. Mela ħbib tiegħi llum il-podcast huwa ma' Sean Gravina. Sintendi kellna din l-idea li nagħmlu podcast biografiku, naħseb dwar biografija ħanitkellmu xi ftit, imma wkoll għaddejja elezzjoni, Sean inserta persuna li huwa pjuttost voċiforu għandha ħafna opinjoniet, ħanistaqsih ħafna dwarhom ukoll. Qabel ma nibda sma' nixtieq l-ewwel nirringrazzja l-Patreons intom kbar, intom is-sinsla l-qalb u r-ruħ ta' dan il-proġett. Jekk tixtiequ tuna daqqatit biex aħna nkunu nistgħu nkomplu b'dan il-proġett, inħeġġiġkom tinaqdu magħna mal-komunità tagħna patreon.com/John Malija. Hemm ukoll John Malija, ta' sew dik għax kultant nikolhom il-kliem. Hemm ukoll numru ta' azzjendi, numru ta' kumpaniji li tuna daqqatit kbira biex nkunu nistgħu nagħmluh. Dal-proġett dawn huma l-Alberta, l-Garmin, il-bibtan tal-ISS, il-Pat Artisan, ningrazzja l-Browns, Maple li wkoll infakkar għandhom il-Family Walk tal-4K Family Walk, iktar dwar da iktar il-qudiem, il-Melita li huma għat mill-main sponsors tagħna fil-verità li Melita u nixtieq nenfasizza l-Flexi Bundle illi għandhom internet li hija reliable ħafna. Grazzi Melita, grazzi Defender, wellbees.mt u għal-post fejn nagħmel ix-xirja tiegħi. Ringrazzja l-Kini kif ukoll il-Business Labs minn fejn operaw, Business Labs. Nikolhom ħafna llum il-kliem. Iswa ma temawniex illum. Ħankomplu, ħanibdew. Jien Sean Gravina. Mela, Sean, xanna? Very good. Jena kelli f'moħħi li nitkellmu naqra dwar il-biografija tiegħek, dwar water polo, dwar il-negozju, eċetera, eċetera. Però insertajna wkoll qegħdin f'nofs kampanja elettorali, inti personali pjuttost outspoken, kont ġejt fil-każin kont kellimt fuq ħafna affarijiet partikolarment relatati mal-popolazzjoni. U allura naħseb ukoll bidejja tajba nitkellmu naqra dwar x'jaħseb Sean Gravina. L-għonet, il-kampanja elettorali kif qed tara? In general, qed nara pretty kawta, rather mature, fej kampanji oħrajn naħseb jiena, bej anka l-Prim Ministru anka l-Kap tal-Oppożizzjoni qed jagħtu ċertu sinjali xulxin that they are acknowledging each other in a very respectful manner. And from that end, I'm seeing it balla proposti, left, right and center. U x'derek mill-proposti? Lajk id-dritt daqs kemmen ma nafhomx kollha. Naħseb għażuma ma jafhom kollha. I think some make sense, I think some are over the top, I think that aħjar inqas u jisek tasarom u joħroġ iktar sugu milli, you know, I think it is a bit too much. Però hemm xi waħda partikolari jekk li tħoss qegħdi tagħmel sens ara. Naħseb jiena l-iktar ħaġa li nemmen fija hija is-support for housing. Right. Għal first time buyers, which is extremely important. Extremely important. Għax inti, inti għad f'pajjiż fejn lajta hija li economically we are very strong. Which and it is because even anka fil-projections tal-EU ta' Malta we are above average for the next couple of years, so it is strong. Tajta tkabbir ekonomik. Ġifieri hija avvanzata. Imma inti jisek meta tkun f'dik il-pożizzjoni tkun qed tisma' l-ekonomija tajba u inti ma taffordjax dar, jisek taħarqek naqra. So the support is essential. Naħseb huma bis-sens. Naħseb li l-qatt tistra l-bulza, dik hija xi ħaġa li jgħidu li ħafna nies. Kif jista' jkun li l-ekonomija sejra tajba? In-numri jidhru tajbin imma jien ma naffordjax dar, bro. Kif taħdem dil-biċċa tax-xogħol? Isma', x'inhi eżatt il-proposta? Mela. Il-proposta hija jekk mhux sejjer żball kif qed ngħidlek rajt xi mhux ħażin li hemm waħda minnhom għax hemm ħafna madwar il-housing li l-Gvern qed jipproponi li jidħol għal 25% from the total property. Jiġifieri mhux mid-deposit, Sewa. Xira qed inħawwa da di l-Mekka. Ċekja waħda.
Mela, itkellem waħda Għax it's not a joke, eh? mal-perplexity. Mela, diħan nerġgħu niġu lura wara li sir fact check massiċ fuqha. U dwar l-affarijiet fundamentali, però, taħseb li qed jiġu indirizzati? Pa' traffiku hekk. Traffic, overpopulation, overdevelopment, turizmu tal-massa. Min ġiex naħat? Ma nafx, I think it's more of a carrot situation, naħseb jena. Xieġifieri? Jifieri karrotta u jisek tipprova taqbada ma d-duma tasal, naħseb jena. Għara, jien nitkellem fuq il-traffic. So the traffic mhijiex xi ħaġa li ħad issolva mill-lum għal-għada. Issa traffic tmur hand in hand mal-popolazzjoni. Ma nitkellem fuq traffic, right? Traffic. Mela aħna it-traffic għalija l-ikbar nejk għalijaw. Tajjeb, issa tajli għandek bżonnom jew le. Huma ir-roundabouts. Ir-roundabouts it is a fact li jislow jawlek it-traffic. Okay? Issa roundabout għandek bżonnom ovvjament aħna għax inti they give you other means to go into other streets milli toqgħod iddur mad-dinja kollha. Fimt? Issa, imma daw jislow jawlek it-traffic barra minn Malta ma tantx issibhom it-traffic il-roundabout. Issa, jiena ma nistax nifhem kif. Filgħodu jiena nejxin naxxar biex noħroġ minn naxxar. Issib ġiex Anġli ma' dir roundabout. Jifieri għax jien hekk narhom Anġli u minn mindu qegħdin hemm daw in-nies ta' Transport Malta, it-traffic huwa management, man. You know, it's 10 times better. Tistenna ftit, imma mhux mweħħel. Imma jien ma sax nifhem kif. Din ma sax nifhimha. Għalfejn jekk hawn 10 roundabouts. Għalfejn għamluhom ma' 5 biss. Issa, jekk ir-rush hour għawek ma' Malta għandna. Għalfejn taħseb? Jien il-lost janaf. Jien naf. Jien naf. Sean politically correct Gravina. Ma nafx. Imma, il-ħaġi għadi li inti għandek 2 rush hours. You have the morning rush hour and you have the afternoon rush hour. Agreed. Issa, jekk inti these people make a massive difference in the traffic. Yeah. So it should be in every roundabout on both rush hours. Issa tajgli mit-tlieta l-em fix-xemx hemm isħana. Għamlu ħadd b'air conditionment l-ekonomija tajba. Jiġifieri, but you know what, għandi raġun, inti daw in-nies, jiġifieri it is not an assumption. Met inti għandek ġiex minn nies ma' roundabout, the traffic flow is not a bit better, it is much better. Mela aqbad u investi fin-nies fil-ħadd ma' roundabouts li kollok in-nies magħhom in the 2 rush hours of the day. Fil-roundabouts kollha. Għajlek il-hotspots u. Il-hotspots u. Però mbagħad hemm problema fundamentali oħra lejn jidher li f'Malta nżidu xi 40 karozza fis-sistema ta' traffiku kuljum. Ġifieri at some point in-nies madwar daw ir-roundabouts Anġli kemm huma Anġli u kapaċi kemm huma kapaċi. Hemm limitu. Alright, imma jekk mela, this is like the birth rate and the death rate. Inti kemm jiżdiedu, kemm Le, netti 40, netti. Korreġini jekk għandi żball, netti 40, madwar 40 kuljum. Ġieli kienet ħafna iktar, ġieli kienet għal xi 60 kuljum. Ma dawk li jiġu skrapjati. Eżatt, meta ta' kollox, meta tagħmel il-plus u l-minus. It's a lot, eh? Tiċċajta, It's lot. Tiċċajta. U mbagħad kien hemm żmien fejn jimborx prova li wessa t-toroq, jisna ira dejjem nikkumpara bħal meta tkun tikol ħafna cheeseburgers u swessa l-artieri. Imma f'ċertu punt tikol fucking cheeseburgers u. Ara, daw l-affarijiet li għamlu tat-toroq ma tistax tajt li ma jenux. Enu. They did make a difference. Imma dak kif qed tajt int. They're gonna help to a certain extent. Da pal, di per eżempju għen ħarġaw naqbżu fuq il-housing, tajjeb, daw il-problemi iridu jiġu solvuti in a sustainable, long-term manner. Tajjeb, inti għen ħarġaw naqbżu fuq il-housing, all right? Inti met inti tkunet, mela, il-problema hija that housing is not affordable. Okay? That is not affordable. It is defined by the wages of the general public, which is even us, all right, are not making sense with the prices of the property. Correct. And that is making it unaffordable. Yeah. Issa, inti daw il-proposti
are not making housing affordable, they are making it attainable. Qed tifhimni x'qed ngħid? Jiġifieri inti il-proposti qed jgħinu il-Maltin. Getting a very inflated property. So it's expensive, jiġifieri. Imma daw il-loans li ħajjieħdu huma affordabbli jew ħajsalbu n-nies. Qed tifhimni x'qed tipprova? Di m'għandux taqsam direttament il-Gvern, hija s-sitwazzjoni tal-pajjiż. Jiġifieri jekk aħna għandna muntanja, mela il-housing hija muntanja, inti trid tipprova tnaqqax il-muntanja biex tiġi baxxa kemm jista' jkun biex inti tiġi faċli għan-nies biex jilħquha. Jekk inti dil-muntanja tiela, ħadkompli tiela u inti kull ma tittihom ħabel lin-nies, il-muntanja tiela u inti tittihom ħabel biex jitilgħu. Qed tifhimni x'qed ngħid jiġifieri il-gvern ta' il-proposti huma tajbin li ngħinu huwa tajjeb, but it's not going to solve the problem. Inti titkellem fuq isu upward pressure, downward pressure, għandek l-upward pressure ta' fuq il-prezzijiet. Qed tisma' daw il-prezzijiet qed jolew ħafna iktar malajr minn kemm qed jolew il-pagi tan-nies. U żgur. U b'konsegwenza spex ta' il-Gvern li qed jagħmel qed jibni pont bejn dik id-disparità. Però dak il-pont jekk qed nifhmek sew qed tgħid li mhuwiex sostenibbli long term. Long term b'xi mod il-pagi jridu jibdew laħqu mal-proprjetà. Inti meta inti kull elezzjoni, kull period, meta jħorġ daw il-proposti, narġaw ngħidu huwa importanti li ngħinu. Tajjeb importanti li l-Gvern jivvinta u anka l-oppożizzjoni jivvintaw biex jgħinu n-nies to attain. But sometimes grants and proposals only inflate the price. 100. Jiġifieri inti ovvjament daw kif jgħidu għax għalfej illi liġi sempliċi ta' supply and demand. Jekk daw issa l-first time buyers ħajkollhom daw il-grants, x'jagħmlu il-kontratturi u d-developers x'jagħmlu? Jollu l-prezz. Jollu l-prezz. Imma l-Gvern qed jaħdem bis-sens issa li qed jidħol kif qed jagħmel. Isma' sibniha l-proposta. Mela, my first home scheme jisimha. Kif għatlek jien mela. The government proposes to provide interest-free loans covering up to 25% of the property purchase price for the first-time buyers aged between 23 and older. The government would retain 25% share as collateral until the loan is repaid. Interest-free loan. It's good, that is. Di għamlu barra minn Malta wkoll. Jidħol partner miegħek, u mbagħad inti tħallsu. These are. Mela, eligibility criteria tlana qal fuq. Single applicants earning up to 40,000 annually are eligible for properties valued up to 300,000 euros. Couples with a joint income of up to 60,000 euros are eligible for properties valued up to 350,000 euros. Il-percentage is capped. Yeah. So that makes sense. Anka, Le, l-ħara sa' kulħadd. Le, anka il-valur. 25% jiġi kapjat. So these do help, but each period, it's going to only make it harder now for the next set of people to buy. Because obviously, as I said, these things are only going to inflate the prices. Yeah. And it's only going to get harder. So, il-Gvern u min ikun qed jiggverna għandu għad ma jibsa to find the right mechanism to make this sustainable for the long term. Again, ngħidu, u għafax, to scrutinize, do these proposals make sense? Yes, they do. But I think issa li għedin f'dis situazzjoni, I think we need to get into proposals that are long term and much more sustainable. Yeah. Tibbriġa il-disparita bejn il-paga u kemm tiswa l-proprjetà. Li trid tistaqsi allura x'inhu jolli l-prezz tal-proprjetà. And again, il-liġi sempliċi ta' demand and supply. That is the only reason. Issa inti l-ekonomija, il-proprjetà hija parti kbira essenzjali tal-ekonomija. Jiena nemmen fija l-proprjetà, right? Ġifieri jiena. Bħala investitur. Investim fil-proprjetà minn 21, kien daħħalni ġo proprjetà mis-siri, ma taħħilix b'xejn, kien tajjeli at a good price, tajjeb. Ġenni nidaj dak iż-żmien, imma mis-siri bdili ħajti, man. He started my life. Because property in Malta is so strong, u meta tħalt fija jiena 19 years ago, ma kienux il-prezzijiet tal-lum, kienu prezzijiet għadhom normali, għax tal-lum huma mhux normali meta taħsibha. But they were getting inflated yearly at a much faster rate. So dak il-flat li kien xrali huwa kien bdili ħajtu wara dak xtrajti ieħor biħejt, xtrajti ieħor biħejt, u bajta dej għadni sal-lum. Il-proprjetà is very strong.
But Hemm problema hemm ostja, għax il-problema hi li diment li ħanibqgħu nħarsu li l-proprjetà bħala commodity li tiġi traded. Proset. Il-prezz ħajkompli jola. Issa. B'konsegwenza minn għandu bżonna l-proprjetà daw iż-żgħażagħ li qed ngħidu isma' daw għandhom bżonn jibdew il-ħajja. Daw m'għandhomx għadhom ma telawx step one. 100%. U allura daw wara ħajjanqataw. Jiġifieri naqbel miegħek, jiġifieri il-gvern tajjeb li ħajjagħmel dil-biċċa tax-xogħol. It's good. Però s-set li jmiss ta' nies. It's gonna be harder. Ħajsibu tarġa l-ewwel tarġa terġa' iktar għolja millum. Issa, you said a very valuable point li inti l-proprjetà jiena issa li jiena minnix first time buyer, jiena nara bħala trading opportunity. Imma il-gvern, min ikun qed imexxi, irid jibda jara kif din let's say golden egg ma tistax tibqa' tiġi biss as a trading opportunity. Il-house as a home has to be tiġi naqra qabel. Issa kif ħajamilha mhijiex faċli. Because we are living in a free market. Correct. Issa jiena tnajlek da, jiġifieri narġa' ngħidlek, jiena bniedem li ninvesti fil-proprjetà and I believe in it a lot. But for people who are just about to get into the property now, it's not easy at all. U naħseb ħajkollu juża, mhux ħajkollu juża, imma metodu li naħseb jista' jagħmel għax kif qed tajt inti aħna ngħixu f'suq ħieles. Jiġu lilek ma jistax jgħidlek isma' ma tistax tagħmilha ta' inti għax inti persuna ħielsa u tista' bieħu tixtri kif tixtieq. L-unika mod forsi li jista' li jiddiswadik huwa li t-taxxa tant jagħmililek għolja. Li tajt xejn not nitrejn. Ma mhux ħajjagħmel hekk. Mhux hekk għax ovvjament l-affarijiet jislowja u b'mod li huwa detrimentali għall-ekonomija. But again, dan għajlek jiġifieri jekk mhux ħajkun hemm ċertu kontrolli. The property market is a market li huwa b'saħħtu ħafna, jekk għandek naqra liquid on the side, it is a good, safe, it is a fucking safe investment, man. In Malta, mhux barra minn Malta, jien fuq Malta ngħidlek. You know, it's going to inflate yearly. Jiġifieri Però anke barra minn Malta minn għalija meta kont ħares leha, il-proprjetà ma titlax bl-istess rata li titla' tagħna. Mhux ovvja għalfejn. Għax ovvjament is-supply ħafna iċken tagħna. Jiġifieri aħna il-vantaġġ tagħna huwa l-ikbar għadu tagħna wkoll. Għax aħna, when you look at it from a trading point of view, because all these properties now, geographically, we don't have a lot of space. But there is a lot of demand for property, a lot of people coming in, you know. So it's very contradicting. That's a good point. L-ibtijaj reġat waslet il-family fun run / fun walks kont dak li preferenti din ħadkun fi 17 ta' Mejju ġewwa xajra bħalma tafu jiena dejjem nattendi l-ewwel netta il-komunità hija vera baż dejjem jaslu location faqa u din id-darba m'hemmx eċċezzjoni u fl-aħħar mhux l-inqas din qed issir b'appoġġ Richmond Foundation u bħalma tafu għalija x-xogħol li jagħmlu ir-Richmond Foundation fis-soċjetà tagħna huwa importanti immens. Għal-daqstant, 17 ta' Mejju, ġewwa xajra, kif ħadd irreġistra. Mhux fil-link taw taħt. Narakom id-demand illi għandna għall-proprjetà. Partikolarment għan-nies li jridu joqogħdu fil-proprjetà. Dak huwa għax għandna politika illi ġib kemm jista' jkun barranin. Għax miftit riċerka li għamilt. Maltin fi 2025 illi twildu meta taqta kemm twildu Maltin versus kemm mietu Maltin. Niġu bi plus 192. Il-5,000 ruħ l-oħra li żdiedu mal-popolazzjoni ġew minn barra minn Malta. Jiġifieri aħna wkoll qed ngħidu jekk ħanapplikaw il-liġi ta' supply and demand li kieku il-barranin jifqu jew taqtaħħom bin-nofs f'daqqa waħda d-demand ara kif ħatinżel. Jiġifieri b'konsegwenza naħseb is-suq tal-proprjetà mhuwiex imuni għal-liġi ta' supply and demand. No, but first of all, I very hardly think that is going to happen, number one. But never say never, kif tajl il-maratija, never say never. Imma, di tal-barranin biex tikkontrolla mhijiex faċli. Aħna issa jiena nitkellmu naqra fuq il-popolazzjoni. Issa, the population in Malta from a businessman point of view, jiena naħdem ħafna bil-barrani. Tajjeb, I have no choice because fil-settur tiegħi ma tantx fadal Maltin.
għala tajli ħabba l-pagi. Ma tantx fadal Maltin. Mela għalfejk mhux il-pagi. Mhux Malta biss. They just found better conditions, they don't want to work catering. A lot of reasons beside the wages, but wages can be part of it, but it's not the main reason. And wages are huma problema because ħabba l-ispejjeż li għandhom ristoranti. Mejn fuq il-popolazzjoni, bat nitkellmu fuq għandi. Fuq il-wages, ħanħolmata. Issa, il-popolazzjoni daw ir-ristoranti kollha li qed jinfetħu. Aħna jiena il-pajjiż huwa uniku. Huwa uniku geographically ġol Ewropa. It is a small speck with an aggressive economy. Tajjeb il-ekonomija tagħna hija aggressiva. Ġabuha dawn l-aħħar 10 snin il-Gvern. We cannot deny it. Hija ekonomija avvanzata, right? Aggressiva. Xem l-iżbal? L-iżbal huwa mhux l-ekonomija li pjanar li kellu jsir ma' dik l-ekonomija. Dak fej forsi żlaqna naqra, għax naħseb jiena it got a bit, I'm not going to say the economy got out of hand, because that would be stupid to say. Imma it was too advanced to keep up with. So what happened? Ġara. Ideally. Infrastruttura. Lesta. It-traffic. Kem ħajraħni jizda. Sħabi bil-popcorn għura tjajdi. Kara trufi. Bil-popcorn għura tjajda għafalista. Ostja, mela. Skont. Infrastruttura. 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 Issa. Ftehbe, Għanna, leħan, komplu, mux il-vinti li kellu jiġri kienem ċertu pjanar ma' din l-ekonomija. Issa, huwa hemmhekk fejn naħseb aħna żlaqna naqra, għax inti x'ġara sente ilu bil-cables tad-dawl, dak id-demand kollu. Ovvjament vera kellhom jinbidlu, issa nbidlu, all right. L-isptar, l-ikbar ħaġa li rridu noqdu attenti minna, li għax s-saħħa volja aħna. Nemmen fis-saħħa ta' ma again daw il-popolazzjoni kollha ġo tal-isptar. Stress. It's a lot of stress. Isma' x'taħseb li kienet il-politika li jew l-għażliet politiċi illi waslu biex ikollna ekonomija daqshekk aggressiva? Kif wasalna hawn? Jien naħseb l-ekonomija bdiet tirranka fi żmien Joseph Muscat. There were daħlu. Ma x'għażli tagħmel taħseb? X'għażli tagħmel? Tafa fejt insaqsi u kull, forse t-kontest għal-mistoqsija. Il-financial sector li kien daħal fi żmien Gonzi. Għaxi meta nħares li tal-laħħa waħda li għax jista' jkun li għandi żball, bħalma by the way kelli fuq tal-karozzi, u l-karozzi xi 20 karozza kuljum, mhux 40 karozza kuljum. L-aħħar ta' 2025 kienet 35 cars a day, ġifieri. The last quarter ta' 2025. Għaret, mela ma jkunx daqshekk off. Mela, lex jien meta nħares li kif il-GDP tagħna jimbena, jew kif jissawar il-GDP tagħna, inti tara li ħafna mill-industri illi fil-fatt jitfgħu il-flus fil-kaxxa ta' Malta huma 1. Financial sector, 2. Proprjetà? Gaming. Ma gaming taħt financial sector, le? Le, jisseparaw, insomma, fl-istudju li kont rajt, jien tal-NSO jisseparaw. 3. Tourism, un-bat 4 il-propieta. L-4 pilastri. L-4 pilastri, proset. Vol diri, bħala industri illi f'daqqa waħda daw splodew u daħlu ħafna flus fl-ekonomija, daw l-4 dejjem hemm kienu. U baqgħu l-istess. U baqgħu l-istess, x'ismu, ġifieri, f'daqqa waħda sar iktar business. Kollha s-saħħu, in the past 10 years kollha s-saħħu, l-proprjetà s-saħħet. It-Turiżmu tajgli meta tara against the amount of people coming, forsi kemm jonfqu per person, naqas. Hija baxxa, imma xorta hemm l-ammont, John. Bil-volum. Mill-volum, allura inti xorta. Ma dik desiderabbli taħseb inti? Huwa ħafna stress fuq il-pajjiż. Right? If inti if you had to cost it from a costed point, is it
Does it make sense? Għax inti ma tistax tara kemm qed jom, jiena dejjem ngħid. Mhux kemm tagħmel il-kost huwa kollox. Jiġifieri inti dil persuna waħda turist lilna kemm qed tiswina biex tiġi hawn. Kollox, from A to Z, banka biex tuża l-bathroom, kemm qed tiswik u kemm qed jonfoq. Is it leaving obviously it is leaving a profit margin, but what is the percentage? Is it making sense? U inti li wkoll li oġobni dal-index li għamlu, proposta tal-index, il-life ħarġu index. Le, tux titħaq. Biex xajt nitħaq? Le, ta' fejt nitħaq. Għaxet narak tħares leja biex nejnek u jenna mandiġ fucking idea. Għana jlek xini, life xaħġa index. Iċċekja ħina. Tal-well-being. Il-well-being index. All right, That's very good. Inti da' turist. Meta inti pala volum. Muxek. This is affecting the well-being of people. Muxek. Għajt li nistaswi ikkem joffendu għom it-turisti. Għalek għet najklek, jiġifieri inti dajtu grem ċertu studju. Daw in-nies kollha. Is it making sense? It is financially. Imma il-kost tal-well-being. X'inhu? You know? Jiġifieri inti everything on our point again. Aħna, we are a unique island, very small with an aggressive economy. Issa, mela we are there now. Issa, il-enet kelmu għek, ma nħobx nsemmi partit, ma il-partit issa li ħajinspirani huwa dak li ħajġib di l-ekonomija favur il-Malti kemm jista' jkun, tajjeb, jiġifieri flus fil-boat, housing attainable, tajjeb, u li ħajranġa il-well-being tal-everyday life tan-nies. Għax inti, biex inti ikollok ekonomija tajba, m'għandekx tħallas għal well-being tiegħek. There has to be a balance. M'għandekx tħallas għal flus bil-well-being tiegħek. Mhux hekk. Peace of mind. Anka traffic, you know, you have to wake up a bit, you know, relax li inti ħireġ, you know, mhux l-ewwel kwarta ġan xkora da ħabba il-traffic li għad fih. You know, they have to find a way to make it work. Isma' saqsik naqfu it-turizmu la darba anti s-settur tiegħek u anke semmejtu. Mir-riċerka li għamilt fi-2022 2 miljun turist, 2023 2 miljuni u nofs, 2024 3 miljuni u nofs, 2025 4 miljuni, 2026 diġà records juru li ħakun sena rekord. It-turizmu f'Malta fejn sejjer? Għal 6 miljuni. Ma jiflaħ il-pajjiż ma nafx, da bib ta' xil nagna. Xej, bro, xej. Ma nafx, John, I mean, it is fucking crazy, the numbers. The numbers are crazy, man. Inti titkellem ma' turisti, Titkellem ma' turisti, kolla, fimni, jiġifieri jiena l-posti għaj San Ġiljan. Nitkellem ma' ħafna turisti, kolla jgħidu l-exchange, kolla. Biex ma għallu għalek dibx għanajlek kolla l-maġġoranza. Assoluta. Ma l-maġġoranza assoluta għallu it's changed. It's changed. Kif it's changed? It's changed daw il-ġen. San Ġiljan hemm il-ġen. Jiġifieri il-ġen li hemm San Ġiljan. Fis-sajf mbagħad. Jiġi belħek. Imma xaġa li għajdu dispjaċiri u jgħidu jasajet Malta u il-ġen, fuck it, ekki. Ifim, jena ma tankunu on holiday u konna għajt kollox fuck it, nista kunem madon kullu kun jaqbad madwarin, on holiday relaxed. Fim, la jkunu l-istess, but it did change in Malta, you know, you don't have to be. We are paying a price. Tajjeb, we are paying a price. Il-pajis għata ħallas prezz għal-l-Ekonomija. Issa, narġa ngħid, min ħajkun kapaċi li dal-kost ħajbaxxieħ dil-well-being index ħajġiba iktar favur il-lokal, għal ma Maltin biss, il-lokal, għalija kapaċi. Ma allura biex mossa
biex naslu għal dan il-bilanċ illi qed tajt int, illi nġibu fl-aħħar dan it-turist ta' kwalità li ngħidu illi se nġibu għalfejn għax turist ta' kwalità, forsi in-numri ma jkunux daqshekk kbar. U flok jonfuq inqas kif qed juru id-data tal-NSO turi illi da sena b'sena inqas qed jonfqu. Aħna rridhom jonfqu iżjed u jiġu naqra inqas. Mhux hekk, x'inhi l-aħħar ħaġa li għamilna biex natterawhom daw it-turisti ta' kwalità? Għana. I'm gonna be honest with you. Tajjeb honest. That's all I need. Inti tafa dik id-diska kbira ta' Ozzy Osbourne? Min għada, brother. I'm just a dreamer. Tajjeb? Because kif edha s-situazzjoni jiena u naħseb palek u pal ħafna mill-Maltin kollha nsifru. Right? Kollha nsifru naqqa postijiet. Tajbin, jew whatever, you know? Inti, meta tara, inti ġieli mort il-Greċja? Il-Greċja darba mort. Ġieli mort jena. Le, mort, Ateni. Ateni għam il-ġen u kol. Ateni għam il-ġen, brother. Waqt mort Krit, għat mort Sardenja. Sardenja hija. You know? Inti meta tikkompara daw il-pajjiżi mal-pajjiż tagħna. M'għandhomx l-ekonomija aggressiva tagħna, mbagħad. Imma ħana jistana għalfej. Għalfet nisemmi l-Greċja u Sardenja, għax inti tikkompara ma' places that have sea beaches, you know what I mean? Ġifieri daw, issa, m'għandhomx ekonomija, issa ngħidlek fuq dik. Imma, are they the same vibe? Laqqas xejn. You know? Mhux komparabbli. L-ikel mhuwiex l-istess, laqqas. Tajjeb? Ideally. Dek għan semmu dal-podcast. Ostija, ma tistax id-durli. Dal-podcast nsemmu. Dal-podcast għan semmu investi fil-propieta, overpopulation u infrastruttura. Ostija, ma tistax id-durli, man. Is it the same, John? Le, ovvjament li le. Del-vibe differenti anka ġermenti kollok nista lokali jaħdmu, jiġu jiservuk. Imma dik xaħġa oħra imma in-nies tal-flus. Tajjeb, għaxin għanna ngħidu tal-kwalità, mhux ta' flus biss, right? Għax inti meta when you weigh quality, it doesn't always have to be fucking money, man. You don't buy class, all right? Jiġifieri someone who jirrispettalek il-pajjiż, jobdi l-liġi, nadif, jirrispettalek il-tradizzjonijiet tagħna, jonfoqlok naqra lira tajba, ma it's not only about fucking money. Issa, daw in-nies imma li spjegajtlek issa daw in-nies ma jfittxux il-ġen, man. Inti l-ikbar turist, b'saħħtu, sewwa. Għalija jiena opinjoni tiegħi, I can be wrong. Tajjeb hux tista' semmi li daw il-miljonari bachelors u ma tikollok il-familji. Għalija dak laqwa turist jiena, ma tinti kollok il-familja għalfejn, għalla din erba, you know, it-tfal, jonfqulek, you know, familja kambra ta' erba, you know, dak huwa the best. Jiġifieri ikun normalment ikunu naqra financially stable u jonfqulek il-flus. Daw in-nies ma tantx iridu tal-ġen, Naqbel. Let's be honest. Naqbel. All right, jiġifieri inti Malta għandha ħafna x'toffri ħasra. It's a beautiful island, full of history, full of beauty, għandha l-ibħra tagħna. Imma għaw il-ġen. Issa, daw it-turisti imorrulek Sardenja, imorrulek Greċja, imorrulek Kreta, imorrulek Spanja, mhux ngħidlek m'hemmx ġen ta' dal-affarijiet. Imma I think it is hard to compete with these places. Another thing li mhux it-tortana. Geographically they are much bigger. Jiġifieri aħna meta l-ekonomija tagħna tikber, it doesn't spread, it concentrates. So we all feel claustrophobic dawn meta l-ekonomija tagħhom tikber. Għandhom, jiġifieri we are a bit of a disadvantage on that scale. Jiġifieri naqtaw qalbna. Abba kemm negattiv. No, I think we have to be realistic. Realistic. Issa, biex inti... Spiega d-differenza bejn naqta u qalbna. Mela, jekk inti, if you want to get these people, there's a lot of fucking work to do. Okay. There's a lot of feet you have to step on. Problema waħda fid-dawl, m'għandix tħallik fid-dlam. Għalhekk jeżistu l-RCBOs, protezzjoni iżjed avvanzata għad-dar tiegħek. Hekk fil-problema u mhux id-dar sieħa. Sib l-RCBOs ta' Schneider Electric għand li SS u għand hardware stores ewlenin.
what's the work, what's the feat? Whose feat? Li inti trid ikollok ma jistax ikollok daqshekk freedom, trid ikollok il-kontrolli. Jiġifieri anke inti hotels nassaw ġabdew jagħmlu l-kontrolli fuq il-hotels very good. But kemm ħanibnu iktar hotels? Tajjeb. So we are going down the road of quality over quantity. Inti trid tagħmel kontrolli. Issa daw il-kontrolli mhumiex faċli tagħmelhom from a political point of view. From a political point of view. So I think li it is very hard to reach that point of the quality. Can we cushion the impact? More realistic. More realistic. Can we cushion it? Yes. Can we give a bit more air? Nistaw nagħtu iktar arja l-Maltin, meta niġu fis-sajf, iva. Cushion it kif? Inti l-impact ta' daw it-turisti miljuni ta' nies, tagħna forsi tagħmel kontrolli kif inti ma tantx tistressja l-pajjiż. Ġifieri tillimita n-numru ta' turisti. Mhux Sardenja, Santorini għamluha. Anke Sardenja ċertu pereżempju beaches. Santorini hekk. Ikollok beach li kun kbir. Ikun fih daqs, per eżempju, daqsajntu fiha, Mux hemm biss, 4 mitruħ, spiċċa, tibbukja minn qabel. Imma tmur hemmhekk u vera toħu gost. That's where we're heading. Imma ħanajlek salfejatlek fuq dik is-siq li tirfes. But how can we head? Ara ġejja. Għajgli inti. Tajjeb Malta kulħadd jaf il-kulħadd. Kif ħatmur fuq kif ħatmur għand dak il-lido. Tajjeb li dan il-lido, issa ngħidu eżempju tal-lido, bibtakom jiena, right? Kif ħatmur fuq u tajlu smani ġbin. Inti dis-sena. Minn flok, eżempju, 1000 ruħ kuljum, għandek 400 ruħ kuljum. Għaxek ġejja? Ara kemm għajgli da. Darba b'mort post l-Italja, mux qed niftakar li mu l-post, kiku għal-mara tiftakar mal-ewwel. U kellu l-lidos. Pero meta ċekkjajna biex tidħol il-lido, tant kienu għol il-prezz, biex baqas noħloma. Tipo biex tidħol ġurnata l-lido 400 euro xaħġek. Ma dawn per ċertu postijiet. Jeżistu. Le, kien post sabiħ ħafna, imma Malta għanna postijiet sabiħ ħafna. Imma kien esklusiv. U inti per eżempju biex iġib membership għal dan il-lido 20,000 euro fis-sena. These are elite places. Yes. Elite places. Yes, imma dik hija somma li qed ngħidu. Illi da l-lido ma tkunx tħares lejh u tajtara daw isom għatta tiġiġ ġoguva. Le, kont taraħ, kulħadd komdu. But it doesn't need to be like that, biex It doesn't need to be that extreme. At all. But I think the better the experience, the more li tista' tiċċarġa. Ma bravo, proset. Imma il-ħaġa din li inti, and that is dik hija l-unika way, John, biex inti ħajkollok dal, and it will take time. Isma' aħna minna żmien fejn kien hawn nistajbin, Jiġifieri in-nies wafqu jew naqsu jiġu dal-aħħar żmien, jiġifieri kien hawn żmien fejn kien hawn turist tajjeb. Jiġifieri jiena missieri fin-negozju dejjem ħajtu kollha. X'kien jagħmel parti? Missieri kellu brand ta' swimming brand, he was always dejjem fil-business żgħir. U kien niftakar żminijiet fejn. Kellu l-ħwienet u hekk. Kellu ħanutija, kellu naqra ħwienet u hekk. Tough business, ġifieri, it wasn't a swimming business. Ġifieri hawn swimming caps, goggles u hekk. Swimming pack, goggles. Mhux taslima u kien. Cathedral Street. Cathedral Street, u stanaf li mumma għalfej. Edwards kien jismu. Edwards, mela niftakru Edwards. Dak tal-papa tiegħek. Dak tan-nannu kien. Tan-nannu ma kien tal-papa tiegħek. Kien gost nimurem. It was popular at the time. X'in kelli ħabib tiegħi Mark Rizzo. Tafu l-Mark Rizzo? Kien swimmer. Mark Rizzo ma jġiex minni eżatt huwa kuġin ta' kuġin tiegħi. Naseb probabbli anke jena inti. Hu Peter, le? Hu Peter. Mela. Tlet kaxex ġen times 50. Mela. Eżatt. Kien il-best friend tiegħi ovvjament, l-iskola. Mark Rizzo. Alright, Mark. Insellu għalik. Mela, ħabib tiegħi qabel ma nkomplu jien u Sean l-ewwel net, grazzi kbira l-Patreons. U jekk inti wkoll qed tisma' u forsi m'intix Patreon tixtieq ittina daqqatit li u l-ħbib tiegħi u l-tim tiegħi. Patreon.com/John Maltija biex issir parti mill-komunità li hija r-ruħ ta' dan il-podcast u anke tal-każin.
Nirringrazzja wkoll lill-Alberta Garmin illi jessess il-part artisanal grazzi l-Browns Maypole, nirringrazzja l-Melita, Defender, Wellbees.mt, kif ukoll Kini u l-Business Labs. U kif ikolkom ċans, morru fitxu l-paġna tal-Kazin fejn qed isiru wħud mill-iżjed dibattiti eċitanti, interattivi, riċerkati flimkien mat-Times of Malta. Ma, nkomplu jena xogħol issa. Konta tajli li kien hawn żmien fejn turist kien tajjeb għax missiera kien fin-negozju. Issa, u jiġifieri niftakar jgħid dak il-kliem stjaw erba' nies tajbin bħalissa. Tismaħħa imma rari tismaħħa. Issa jien ma kienx fil-catering, I'm talking about catering issa. It's too big, it's wis ibbażat fuq il-volum. Issa meta nitkellem ma' ħbib tiegħi wkoll jgħidu li dejjem kienet il-modell kien dejjem massa. Imma the only way, John, biex inti kollok il-quality tourist huwa l-kontroll. The only way. The only way. Mhux ħajġuk fil-ġen in-nies. Mek ma għamlux dal-kontroll. Xej, insa. 5 snin fis-sens. Insa. Jekk ebda partit. Jistgħu jgħidu li jridu. Tajjeb, insa. Jekk mhux ħajkun hawn kontroll bil-bajt, tajjeb, jiġifieri mhux kontroll chihuahuas bil-bajt, meta ngħidlek kontroll, kif qed tajt inti l-idea li inti għadt inti jkun hawn ċertu prestige. Ejja mhux gallinar. Tajjeb, jekk mhux ħajkun hawn dal-kontroll. Control equals quality. Italmuha dik. No control. Gallinaran. Yeah. Burdel kont ħanajlek, imma that's the only way. Issa ħajkun hawn nies bil-bajt li jagħmluhom, we'll see. Jien darba kont intervistajt illi jinborġ. U kont saqsejtu jinborġ. Insellulu minn hawn. U l-dal-Ostra jinborġ kont saqsejtu fuq kemuna. Tiftakar kien hemm żmien fejn kien hemm ħafna tensjoni fuq kemuna x'għandna bżonn nagħmlu l-capping u mhux capping. U mbagħad kien ġie għal-widnejja illi fil-fatt aħna konna għamilna rapport biex nkunu nafu kemm huna kemm tiflaħ. Imma dar rapport qatt ma ħareġ fil-pubbliku. Imma għamlu capping ta'? Ejja, taf kemm hu l-cappingu? Kemm hu? 4,000 ruħ. Kuljum? Le, jinbidlu kull 3 sigħat. Jiġifieri f'ġurnata deħlin u ħerġin 12,000 ruħ. Bis-serja tajja. Ma dak huwa l-capping. Għan niftaħ restaurant. Inti parti mill-problema. Inti parti. Isma, vera jew. Ija, u meta kont taf astotlu bdejt għajdlu? Ġifieri din intervista pubblika ta' mod ngħid xejn ta' barra minnaw. Bdejt ngħidlu oħorġu dal-Ostra rapport. Ħanaraw kemm tiflaħ fil-verità kemm huna. U inti kemm taħseb li għatlu jien il-Madonna naf kemm tiflaħ tin ir-rapport. U baqa' ma tawrix ir-rapport. U mbagħad Jaw fuq il-każin. Fuq il-każin. Kontrajtu. Imma eventualment biex ta' għallis ma ħanamlu capping ma kienx ta' n-numru, mbagħad ftit wara sirt naf l-capping huwa 4,000 ruħ li bjidir li huwa x'imkien rib il-popolazzjoni sieħa ta' ħallija. Diħlin u ħirġin 3 darbit kuljum fuq dawk il-laneġ. X'jesper issa l-Blue Lagoon vera sabiħ. Bibtijaj il-pata krips metodu artiġjanali u ma' krips favoriti tiegħi minn l-borza anke ċieħ. Ta' rosemary jifqaw, għandhom il-high oilic sunflower oil li jagħmluhom ħafna aħjar għas-saħħa. Ta' vera, m'għandekx idea, u mhux se jkollok għax ħanispiċċa. Pata, Italian quality, guaranteed. Jien meta nkun nimsiefer jkun nara da. Tajjeb, jista' jkun hemm id-djamanti fil-baħar. Għax il-ġirja li nieħu l-bot m'għandekx fucking chance jiena. Immurlek f'dan it-tip ta' ġen. Imma ħafna nies they love it, Jiġifieri imma kif qed narġa' ngħidu biex nagħlquha din. Ma nafx se nagħlqu bro għax tant ftaħna kodba li Control equals quality. Control equals quality. That's it. And it will take time to get there. Isma' bro, l-aħħar darba konna tkellimna ftit ukoll fuq dil-biċċa xogħol tal-identità li inti lilek tippreokkupak daqsxejn. Jien għandix mistoqsijiet dwarha. L-iktar għax Malta speċa dejjem kienet post multikulturali. Le, ġifieri aħna meta tħares lej il-lingwa tagħna, inhu ent prattikament qed nitkellmu l-Arbi. Nikdbu bil-Latin, il-liġi tagħna Ingliża, Franċiża, jena u inti kull jomna Taljani. Il-multikulturaliżmu. Kważi stajt huwa fil-ġeni, fid-dem tagħna. 100%. Allura x'inhi
xorta tara problema? Il-Malti. Forsi kriżi ta' identità nazzjonali jew li minħabba li hawn influss ta' ħafna barranin mela ħajkun hawn xi teddida fuq l-identità nazzjonali tagħna. This go back, di tmur lura għal-punt li għamilt qabel. Mela, aħna mhux li nagħlqu l-bib għal-barranin li jinfetaħ kontrollat imma ma se tiftu beraħ għax għandna pajjiż żgħir, pajjiż vulnerabbli, tajjeb, mhux pajjiż kbir, u ma tistax tiftu beraħ kif forsi ġara. Sewa. All right, issa. Is-sitwazzjoni li qegħdin fiha aħna llum, aħna l-Maltin l-identità tagħna hija tibda mill-fidi, għandna post nisrani, thank you, għandna post nisrani, l-ikel, it-tradizzjonijiet tagħna, il-rhythm of living tagħna, il-komunikazzjoni tagħna, il-lingwa tagħna. Il-lingwa tagħna is not only communication, it's a memory. It's a memory of our past, all right? Dawk, dik hija l-identità tagħna. Dawk iridu jiġu irrispettati, bro. Ma jistax niġu b'dan it-tip ta' ton li aħna naddattaw għal kulħadd. Le. Ma taħseb li hekk qed nagħmlu? Jiena li hija biex nkunu politically correct mad-dinja hekk qed nagħmlu. Jima biex maħħa? No way. F'liema punt tarana li qed nikkonċedu xi ħaġa li qed inkunu forsi wisq mhux akkoljenti naħseb hija l-kelma li mhux qed inkunu daqshekk protettivi tal-identità tagħna fejn qed tara dil-problema. Ovvjament in-nies iħossuhom hekk, ovvjament because they're feeling like qed jiġu outnumbered. Literally. Maltin kontra barranin, right? Ġo pajjiżhom. Qed ikollhom l-istress, qed jiġu stressjati l-Maltin għax pereżempju meta jmorru l-isptar jitlu lek fl-emerġenza, tajjeb, qed iħossuhom li qed idumu għax hemm ħafna nies f'din l-emerġenza. U jkunu pereżempju naf jista' jkunu Maltin barranin, but they are feeling this stress. Kieku ma jħossux dal-stress il-Maltin, kieku hemm sistema, right? Kieku ma jkunx hemm dil-push u bejn il-Maltin u l-barranin għax we are living together. Bajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. I feel sometimes inħossuna anke jiena ta' jiġifieri very claustrophobic in our own country. Allura that creates stress. I don't think it's a racism issue. I don't think there is a racism. Għax jien hekk naħseb jiġifieri fil-fatt għal dak il-punt kont se nasal. Għax li kieku pereżempju f'daqqa waħda, mela ma ninsewx li aħna vera qasir ħafna żmien qasir ħafna, il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet b'xi 25%, fact check jani waħda 582. Imma f'daqqa waħda 25% tal-popolazzjoni hija barranija. Din qatt ma ġrat f'Malta u rapidament ħafna. Sa fil-ferma tiegħi kieku dawk 25% anka kienu pereżempju b'sqallin. Li aħna għandna relazzjoni tajba ħafna mal-isqallin. Nimmaġina, rajt xi dubji fajnek kan nitkellmu dwarhom wara. Nimmaġina illi anka f'dak il-każ konna kienet timbet ċertu preokkupazzjoni li invaduna daw l-isqallin jew. Biex naħseb dik hija xi ħaġa fin-natura tal-bniedem. Volderi forsi l-mistoqsija hi il-problema li għamilniha wisq malajr u b'volumi wisq kbar. Mela, kif għatlek qabelu, aħna l-ekonomija tagħna kienet aggressiva u naħseb ħarbitinna. Min idejna. Min idejna. Allura inti ma stajniex inlaħqu ma kif, ma dan it-kabbir. Inti meta jkollok it-kabbir, you need to update the fucking country to keep up with that type of economy. Ma in what way do you see illi in this whole process? Mela jiena tal-klaustrofobja naqbel miegħek u nasbemmek naraw l-istess. Però għalija mhux daqshekk ċar f'liema punt aħna bħala Maltin qed inċedu xi ħaġa mill-identità tagħna. Mhux ngħidlek inċedu, mhux ngħid inċedu.
Għaxin daw il-ħafna nis li jaw, naf Nepali, mux problema. ħafna minnhom huma l-esperjenza tiegħi magħhom għandi xi ħbieb minnhom. Dak il-parli huma very nice. Very sweet. 100%. Għatma kont miexi per eżempju ngħid il-lallu hemm gang mill-Bangladesh. Xej. They are not like that. Noħroġ minna Bruce, ma tistax, it cannot be a sweeping statement. Sure, but in general, they don't feel like an aggressive... At all. Yeah. At all. Jiġifieri jiena naħdem magħhom dan nies and nafhom ftit minnhom saru ħbieb tiegħi, they're not like that, they're not aggressive people. Pjuttost kena problema qabel bil-aggressive people milli n-nies tal-lum. Imma dawn ma nies li they're very tame, all right? Issa in the aspect of għalfejn il-Maltin qed iħossuhom li qed jiġu imbuttati. I think it's a question they could be kif għadt inti very good any nationality. It doesn't have that doesn't have to do with skin color, bla la. Imma il-fatt li aħna l-Maltin because of many factors, narġa' ngħidu, we are very small. Ta' pal darek, John. Għallint għandek daġbi. Tajjeb, u inti ftaħt il-bib għal-kuġina. Tajjeb, u ftaħt il-bib għandi, u il-kuġina ġabitlek il-loħta, ġabitlek il-kuġina tal-kuġina, ġabitlek il-kelb, u f'daqqa waħda ġodal fl-għu, li mux għalla li l-kat. Kif? And you're starting to feel claustrophobic. That is what's happening in Malta. It's not a racial issue, but, and this is, I'm going to be clear about this. I don't like the fact when I hear, and I don't know if this is still going on, ta' meta kont smajt li joħorġu slaleb minn ġol klassi. Jien dik ma naċċetta, I don't like it. Però mhumiex dawn in-nies li jgħidhom dawn l-affarijiet. Fis-sens qatt ma smajt Nepali jgħid jew Bangladeshi. Ma nafx. Jgħid isma' noħorġu l-kurċi fissi qatt ma ntertajt pereżempju minn dawn it-third country nationals jiġu jaħdmu li jgħidu ismanna bżon li l-kattoliċizmu. Imma l-għamil għala di. Jien naħseb il-bicċa kbira tanni. L-ostja. Jien naħseb il-bicċa kbira. Jien naħseb il-bicċa kbira tan-nies li għajdu daw l-affarijiet. Ma nafx jekk għaxqala per eżempju xi Piazza Pardi. Nies li huma liberali li jixtiequ jaraw iktar inklużjoni. U għalihom l-inklużjoni tfisser illi xaħat illi per eżempju għandu reliġjon differenti u għed fil-klassi mandu xaħaras li jkun ċifis. Issa dik għandi d-dubji fuq, għamandiġ d-dubji fuq, għamwix xaħġa li t-preokkupani daqsek. Pero inti d-dejqek. Ija, d-dejqni. Għalfej d-dejqek. Għalfej għalfej d-dejqni jena. Doesn't have to do with religion. I am a Christian. I respect Muslims. I respect Catholics. I respect Buddhists. I have multiple... No problem. We speak. I'm not the type of person that I judge, right? But jina l-pajjiż huwa nisrani, post nisrani, pajjiż nisrani, okay? U m'għandux għalfejn jitlef dik għax inti qabel saqsejtni fuq l-identità. Il-fidi hija parti mill-identità tagħna. Tajjeb, u aħna qegħdin ġo Malta. U dak il-kurċifiss, jekk nsemmu kurċifiss, għandu jibqa' fil-klassi, iżgur li għandu jibqa'. U min jiġi għandu jirrispetta li inti għadġu post nisrani, we host you, we respect, we can live together, but this is a Christian country. Meta kollox jimxi ħarir, affarijiet sbieħ iseħħu. Ordna l-Flexi Bundle tiegħek issa. Jekk ikun hemm punt fejn il-popolazzjoni Maltija numerikament tkun ma tibqax nisranija. Possibbli. Li hija possibbli ħafna x'nimmaġna jekk inħarsu lej. Not in our lifetime imma.
Imma ħares waħda li minix ċert fuq dan il-numru għalhekk qed indur lej Gary. Gary għaj li n-nies li jmorru l-Knisja żgur qed jonqsu. Yeah. Imma ma nafx ir-rata li bija qed tonqos. Fis-sens, ma nafx kemm taw Maltin, x'inhu n-numru ta' Maltin illi għadhom jidentifikaw lilhom infushom bħala Kattoliċi. U allura, jekk niġu f'punt fejn il-maġġoranza tal-Maltini jgħidu sma' jiena jew ateu, jew agnostiku, jew ma interessanix. U jkun hemm id-deċiżjoni li isma' aħna l-maġġoranza ma reduħx tal-kurċifiss. Inti kif tħossok fuqha? Ara, jiġifieri u hemm ċans, jiġifieri, għax kif qed tgħid inti the latest generation that are among us at the moment, l-anzjani, all right? Naħseb jien out of all the generations huma l-iktar Kattoliki. Żgur, right? Issa, kif dik il-ġenerazzjoni tgħaddi, all right? Ħajonqos, il-fidi ħatonqos. Żgur. Għax, unfortunately, għanajt, in-nies youngsters are not being pulled in through il-miġja ta' Kristu, jew il-diki. Inti reliġjuż? Can I say I'm a religious or I am a strong believer? In Jesus Christ. Okay, all right. So, Catholic? I am Christian. I am a Christian. X'inhi differenza? I base my beliefs more on the Bible and among other different beliefs to Roman. Can I poke? Poke. Faqqa. Kif kolli insaqsik imma id-differenza bejn bnidem Kattoliku u l-Kristjaneżmu. Mela, I am a born again Christian, all right? Issa. Xiġifieri? Id-differenza bejn Roman Catholic and the born again Christian, I cannot really answer you myself because I am still finding it. Il-mixja bdejta waħdi about 4 years ago, right? Ġifieri, I started reading the Bible. Il-familja tiegħi practicing born again Christian for a very long time. Right. But I am a bit different. Okay. At home it was always religious, fis-sens to a certain extent. Ma dak iż-żmien jisni jiena u nikber I was jew forsi għax kont żagħżugħ, forsi għax kont moħħirrieħ or whatever. Imma I wasn't really inclined to it. All right, yes, I believe, Yeah. U bat jisu 4 or 5 years ago. You reflect a bit. And you start diving into researching u hekk. And I think li inti meta taqbad it-triq u jibda jħossok ċertu connection and ċertu feeling fej you are, I'm not going to tell you understanding, because as I said, I'm still new. I'm still understanding myself. It's very complex. Yeah. And I am doing this alone. So I don't go to a church. I'll fail. And I question this because I don't feel that I found the community yet. So tajli għaw ħafna knejjes, jiġifieri. Kif tipprattika allura? Naqra l-Bibja jiena, nagħmel research, senti fil-Bibja tajlek inti have to be connected to a church, all right? But that time will come, I feel, il-familja tiegħi tmur, ġokni kont immur meta kont żgħir, it's a beautiful community, jiġifieri. Imma jiena nemmen li these things, you have to find them yours. I don't like being pushed in this. I like to find my own way, it-triq tiegħi, U qed inħoss li qed insiba. Issa inti saqsejtni qabel, daw id-differenzi bejn Roman Catholic u hekk. I am not someone who can answer that, and I'll tell you why, because this is something that who has a lot of knowledge about it, who understands these, and I'm not the person. I am still in the beginning of this, but I must admit, when you find meta ssib it-triq u jibda jħossok komdu biha u jibda jħossok il-purpose. Right. It's a feeling that I haven't felt before, and I feel that prayers and reading helps you throughout your life, I think. And I did see a difference in my mental health.
throughout the past 5 years. Għalli iktar fuq ekk għax fuq ekk kont ħasati. Inti meta temmem xi ħaġa, all right, faith. Let's talk about faith, all right? This doesn't have to be Christianity, okay? Right. But I'm talking, when you believe, what does belief give you? What is the emotion? It gives you hope. When you have hope, it is one of the strongest emotions you can feel. Ma kellekx hope qabel? Kelli cosmetic hope, naħseb, like a lot of people feel, you know? Ħanajlek ħaġa. Alla ħares I don't pray it, wish it on anyone, okay? Għamlu mod li dil-persuna is a non-believer, okay? Għaxin nitkellem għax sal-eżempju tiegħi u ikraħ. Dil-persuna is a non-believer, right? All right? Dil-persuna għandha tifla ta' sentej, yeah, okay? U tajri ta' karozza, yeah, okay? U dit-tifla tiġiet tal-ħajjita, yeah. And that's a non-believer. Inti taħseb mhux ħajgħaddi moment meta tkun ġoddik il-waiting room, mhux ħatitlob. Ma żabbabx. Ma żabbabxu. Issa, these moments open doors, right? These moments open doors. And sometimes, or let's say most of the time, this door remains open and it shuts you in. So, din it-triq, ħafna, a lot of, especially nowadays, that is how beliefs ta' jimma għatmaġrari daw l-affarijiet, I'm not going to say, you know. But there were times where I felt I need to pray, I felt I need to, I mean, you know, there were times, you know, my mother has struggled a lot with her health throughout her life, so... X'inhi l-iktar ħaġa diffiċli għalli għaddejt minna? Jiena, l-aktar ħaġa diffiċli. Darba restawni. Għed nissuspetta l-ektor tijak. Naħseb jien l-aktar ħaġa diffiċli hija ta' ommi, naħseb jiena. Naħseb dik effettwat li ħajti. Ommi, minn meta kienet żgħira, mindu she always struggled with some health issues u hekk, you know, and jiena per eżempju persuna, jiena meta kont żgħir, ftakar. Għana kon ġodar, sowa. U jien missieri minux għali li di. Jiena ma missieri, I'm a very rough person ma missieri, anka kif nitkellem u hekk miegħu imma, you know, u missieri għalli minux, għalli inti għalla kollok paroli u kollok nejk, għalli għandek qalbek ġunġrila int. And he is fucking right. U jina konna neħxu ġodar, u daw kien jkun għet jitkelmu, fimt, serjeta, u jien kont nkun dejjem, għasnajlek jgħafum s-siri. Fuq it-taraċ nisma, xet jiġri, u ninkwieta men fuqom, you know, ninkwieta fuq ċertu affarijiet, jekk kienet saħħa. Fuq xiex kienu għet jitkelmu? Jekk kienet per eżempju saħħa fuq situazzjoni ta' ommi, u situazzjoni ta' business, you know, ġifiri dejjem. I think something that really affected għax inti għat liktar ħaġa li effettwa naħseb jena hija xi ħaġa li saġġunata tal-lum, teffettwani. Jena għandi relazzjoni tajba ħafna ma' ommi u minux ira tikkil. Għalt li inti ommok biss. That's not the fucking case. I am not a mommy's boy. Għal-madonni, it's not true. It's not true. Hemm naqa kontradizzjoni għaf l-statement tiegħek. Li waħdajli, għandi relazzjoni vera tajba mommi. Ma jen vera mhux mommy's boy. X'għandu x'jaqsa? X'għandu x'jaqsa? Mommy's boy taf x'inhu mommy's boy li hija. Mommy's boy huwa xi ħadd li ma jħorġokx mid-dar. Sa meta jkollu xi 35. Le mhux bil-fors, mommy's boy jista' jkun ukoll. Jien naħseb jien ftit mommy's boy. Fis-sens li ommok tkun li l-eroj tiegħek. Leta. Li m'għandekx minn di inti? Le. Għandi ammirazzjoni tal-kbira ħafna. Anka jiena, all right, ma per eżempju jiena li Nas mhux qed naqblu fuq id-definizzjoni ta' mommy's boy. Le, eżatt, per eżempju jiena xi ħaġa li dejjem taffaxxinani f'ommi ma inkredibbli ġondi li ħanajlek. Li din il-mara men qatt ma fucking teqret. I'm not fucking joking, man, ta. Dil ma teqritx, man. U din għaddit, miskina, ma teqritx.
It is something incredible. Mbagħad jiena pereżempju d-dar meta nisma' jew xi erda fuq xi ħaġa bla sem it-tifla ta' jiġifieri. I don't accept it, man. Dik għandi xi ħaġa jien kontra rid jinaqtali. It is something li nobodu jiena, all right? Fuq xej, neqirdu fuq xej. U dik kienet something li ommi għalmitni, man, li m'għandekx għalfejn teqret, għandek xi ħaġa x'tikol, għandek dar, all right, għandek taqla xi ħaġa, teqriċ, man. Imma l-art rate tiegħek u x'inhi? Ma teqriċ, nafu qed tgħidilha ma teqriċ. Jiena, ma teqx jiena. Inti teqret? Le, għala kulħadd jeqret, imma jien ma tantx inħobb neqret. L-art tiegħi? Madonna, ċempel immara tajlek. Nitfawa speaker. ċempilla. Tina mobile. ċempilla. Mobile waħda mill-basket. Isma, xont ħanajlek. Le, jiena ħanat najru f'sa' kemm iċ-ċempilla. Jiena il-rit. I think it's a fucking sin, man. Li teqret fuq ix-xej. Xalla zobbok. Le, kompletament nikkonkorri. Jiena naħseb it-turnaround għalija kienu tnej. L-ewwel meta mort kont għamilt ħabta naħdem mal-immigranti u kont għamilt proġett fej kont qed ngħinhom biex jemigraw minn Malta jmorru l-Amerika. Daw kienu n-nies pereżempju mill-Etjopja, ħafna minnhom għall-step wounds, crazy stories. Jien kont nikteb l-istorja tagħhom biex naddija l-ambasċata Amerikana biex jemigraw, insomma. Kont l-istejjer. Kont nejnom jiktibon, kun poġġu miħaj, iċin kun proġett li kont inventajtu jiena da li ġest id-deċidejt li jek ħanamel, għax kont naħdem night shift, billex ħanot namel, ora kont namel ek, nimtafaw madwar mejda u jeddu l-istoria taħħom, biex unbat namlu dal-fajl, insomma, eccetera, eccetera. Meta tisma l-affarijiet atroċi, partikolarment li kien jiġrulhom il-Libja, u jibdew juruk għal-moddu fiex id-daqqa ta' sikkina minna u saw. Impressjonatek. U bidlitlek ħajtek? Mux jek tibda tajt ma fuq xiex possibilment nista' neqra. These things, eżatt. Jiġifieri inti, eżatt, meta inti jiġrulek ċertu affarijiet, they bring you down to fucking earth. They bring perspective to you. Per eżempju, dawn nis, kelli ħabib tiegħi mal-missjoni. Meta inti tara l-dbatija vera, tiġi għaw tara ħalqek, man. Xizzob titteqret, man. Issa ħnejna ġon nitkellmu fuq il-pajjiż tagħna. Għana l-pajjiż tagħna, John, so let's fucking be honest, all right? Let's do it. Alla, meta inti tikkomparaħ ma' xiex għadda f'dawn l-aħħar 5 snin, ma nistgħux ngħidu li aħna ħassejna il-massimu jew il-medju tal-li ħassu l-Ewropa ta' anka fi żmien, pereżempju, fi żmien il-COVID, unbaġġiet l-ostja gwerra, issa faqqat oħra. Jiġifieri nistgħu ngħidu li l-pajjiż żamm stabbli, imma issa going back to this tal-missjoni, meta inti xi ħadd imur il-missjoni u jar dik id-batija, jiġi għaw jgħid aħna din l-aġenda tal-art. These are very important now for the state of mind. Jikkalibrawk. Jikkalibrawk, man. Jikkalibraw lek l-infrastruttura. Di għal l-memes, ħirġin, l-infrastruttura. Bibta tal-podcast kif qegħdin hawnhekk nixtieq infakkarkom sabiex iżżuru l-paġa tal-Każin, tafsu like, tafsu subscribe għax inwedukom li l-Każin din is-sena se jkun l-iżjed pjattaforma ta' dibattitu f'Malta, eċċitanti, ħielsa, kritika, riċerkat. Insomma, fimtuh il-punt. Morru, għafsu, like, subscribe. Ciao. Isma, tafx it-tinsaqsik ukoll, bro. Għax inti l-ek ħafna fil-business, tal-restaurants. Għadda xtaqt insaqsik naqra, għax zgur li għaw nis li għat jisimaw li joħolmu li jkunu imprenditori kbar. Imprenditori u restaurant owner? Għalfej, iż-żewġ affarijiet ma jistawx ikun li. Bitch. Memx razzjoni bejnietom daw iż-żewġ affarijiet? Bruce, restaurants jiena, I question myself. Right. Because restaurants illum, biex tagħmel il-flus. There are some rules, għajdulhom ir-rules. Biex tagħmlu l-flus, tajjeb min jiftaħ restaurant għajdulkom jiena kif tagħmlu l-flus. Odu l-bot mill-kobor. Sewa. Tajjeb.
Għax il-kobor iġiblek il-pagi. Il-kobor iġiblek il-maintenance. Iż-żgħir sabiħ wis, man, tikkontrolla ħint, forsi ddaħħal xi ħadd ieħor miegħek, you know. Il-kobor ma jfissirx taq l-iktar. Ħajkollok ikbar turnover, ma jfissirx li ħajkollok iktar at the bottom ta'. Ġifieri is-somma mhijiex mela jiena għandi biżejjed hawnhekk biex indaħħal jiena 20 ruħ qed naqla 10,000 jekk għandaħħal 40 mela ħanagħmel 20,000. No, because għax inti xi kultant il-cost biex tirdoppja will not make sense il-bottom line. Xi kultant aħjar tibqa' kif qiegħed għax inti biex tlaħħaq ma' dak ix-xogħol tiddaħħal iktar nies. Titem jew tieħu encroachment ieħor, tħallas iktar renta pereżempju or whatever. Inti the labor, the cost, it-kabbir jiġi kostjat. Xi kultant aħjar taq l-inqas għaw id-dawwar inqas għax kollok iktar return. Ovvjament inti percentage jekk inti għaddawwar miljun u inti għaddawwar 100,000 at the bottom line mhux ħajkun l-istess. Mhux hekk? Immitti biex iddawwar miljun, kemm il-vina f'qajt minn rasek. Dak huwa il-punt li qed nipprova nispjegalek. Il-well-being index. Il-well-being tar-restaurants minus. Diffiċli l-ħajja ta' restoranti. It is. X'jagħmla diffiċli? It's getting only harder. Ġifieri inti il-kompetizzjoni ma ddeqniex anzi I like it. Imma jiena x'jagħmel diffiċli mela għandek ir-renti għolin. Ir-renti għolja. Għandek l-ispejjeż ta' restaurant kif supplier whatever jismalek restaurant illu jaħsbulek daw jagħmlulek il-miljuni daw jollulek il-prezzijiet. Tajjeb. L-impjegati, in-nies, il-third parties boop li jkun hawn, jiġifieri third parties boop, jiġifieri jiena għalqu li triq f'Disember għamlu li wkoll, jiġifieri. Ikollok ħafna minn daw third parties boop. But it is a highly stressful kind of business. Però jillek ħafna fih inti. Mux għajek għalla jina tal-intisajja xanam, avukat? Konti nkun tajjeb avukat tajjina, man. Your Honor, daw it-third parties boop. Iridu jinqataw. Għara, jina ili issa 20 sena. Ili 20 sena. Jitkelmu sta fuq l-ħanut tija. Ili 20 sena. Ilek 20 sena bil-ħanut? Le, ili 20 sena nsajjer. Ili minn 18 xaġek jena, eżatt, 18. ħdimt Malta, sifirt, ħdim barra minn Malta, ħdimt ma' Gordon Ramsay, Maze, il-Mayfair, għamilt Masterchef, ġejt quarterfinals, ġejt għawek. Għax jitħol fuq Masterchef ta' barra, 2013. Umbat kont ġejt għawek, kont bdejt television għawek, kont għamilt Gourmet Today u bdejt il-karriera tiegħi tal-television għawek. Intajt Ma'ira u bajna d-dej, umbat xi 3 snin wara ftaħt Crust. Issa Crust, l-ħanut tiegħi it is not easy dak il-ħanut. Dak il-ħanut ma kienx faċli. Konna minna ħafna żbalji bih fil-bidu, kif investejna u dal-affarijiet kollha. X'kienu l-żbalji fl-investiment? Kif ikkalkulajna l-investiment, ħafna żbalji minn dak. Ma fej mortu ħażin. Capex u it was, you know, ta' jiġifieri għamilna ħafna żbalji. Jiġifieri ħanut tagħmel żbalji. Sa kif tinvesti, what we're projecting, u ħafna bidda l-affarijiet. That was a very tough business from the get-go. Right. All right? But because Crust was so revenue strong, Right. we still got by. All right? But a day, Crust was busy, man. That kien għaddej, busy. Kien għaddej għax il-cash flow kienet tajba? Kien għaddej għax konna, it was there, għax il-revenue. There was, you know, it was għaddej, imma xorta l-spejjes kienu
very, very high. You know? Imma crust jiena iktar għalfej pajt crust, għaxin stajt nħorġ minnu, għalfej pajt jiena. Għalek għalfej pajt. Jiena tip ta' persuna li nħobb nara long term. Jiena kont impoġġi fuq board hemmhekk ma' nies kbar. I was partners with elite. Right? Fi crust? Fi crust, hija. Jiena kont nkun fuq board ma' Winston Zara fil-bidu. So I was sitting down with the very strong people, okay, in the industry. And it was a chance for me to learn a lot. So out of crust, I took a 10-year course of the business aspect of how to run a restaurant, okay? And even how to tackle a restaurant when it's in dark places, when it's struggling with, for example, COVID, you know, kif inti issu il-bastiment through these heavy weather phases. Yeah. So out of crust, nista' ngħidlek, it was the cherry on the cake of what I needed, which was to learn how to handle business, how to deal business, how to the know-hows of that I didn't learn in the past. Allora, kif kollu nsaqsik, kif kollok terġa' tibda mill. Kon naf li ħassaqsini narġa' nagħmilha. Terġa' tagħmilha l-istess. Narġa' nagħmilha eżatt l-istess. Għax the tool I got out of crust, money is come and go, man. The tool I got out of this is a tool that I will have forever. Right. Which is something, when inti chef, is-soltu chef, jiggradwa mill-iskola, jidħol fil-kxina, u jibħala fil-kxina, yes, jiftħu restaurants u hekk, imma jiftħu restaurants huma. So it is a learning as they go. Right. I was lucky enough, blessed enough that I'm sitting with these people that are, again, elite, mux u jiġri kien hemm ħafna iktar ħajġifieri, li jiena widnejja sponza u nixrob l-informazzjoni and how they tackle with these issues. Jiġifieri, it was something. Jrid kont partner. Jien kont partner. Okay. So it was something that I knew I was sitting on gold from an information point of view, and I didn't let it go. And I learned. I learned. It changed my life. It changed my life. Nisma l-għu kont ta' il-pariri, mara, tarawx il-kobor. Okay. U bad dejtajt li speċa meta t-skelja, ħajkollok problema ta' renta, problema ta' Allora, il-restaurant ideali fil-tijak. Tijaj personali, jek. Fil-kuntest Malti. Jek inti xaħt li tixtiq tamel lira mill-restaurant. Tamel lira, bravo, diki. Kif? Jiena l-opinjoni tijaj, right? L-opinjoni ġenwina tijaj. Jiena kieku niftaħ restaurant zaħir, ġo villaċ, tajjeb, fejn renta tkun manageable, ħata ġabdulli. Fejn renta ma tkunx li inti tiftaħ u tibda taqta' qalbek mill-bidu. Għax inti l-ispejjeż, man, l-ispejjeż huma kbar. You know, u l-ispejjeż jaqtawlek qalbek. Ġifieri inti, if you are starting in the business, I wouldn't go for big. I would go for small, in a village. The village is a community. Make friends with the people around you. Importantissimo, offer the best prices you can for the client, especially in the beginning. And if you are capable enough to keep those good prices, keep them. Għaxan edin neħxu ġodinja, fej ġajna price sensitive. Ma konniex price sensitive aħna, għamilna żmien. Fil-fatt tisma' ħafna nies li ggergru fuq il-prezzijiet tal-restaurants. Ejfa, għandhom raġun ta'. Għandhom raġun? Mhux kulħadd. Imma mhux it-tort tal-restaurants laqqas. Kif qed tiġri l-ħaġa? Ħana kif qed tiġri. Il-prezzijiet, da ma jqumx restorant, jkun hemm ta' min jieħu vantaġġ. Ma da il-restorant, il-supplies all low, John, no, supplies all low, right? Issa. Inti, you have stairs. Sakemm inti toffri il-prezz tiegħek il-klient. Tajjeb, minn aħna, we depend on importation. All right, we depend on importation. Ġifieri da taħwit li hemm fid-dinja, boom, ġa jaffettwalek il-prezz, ġa. Okay? Shipping, problema.
Right? Da l-Strait ta' Hormuz, this is a problem. Dak qed jaffettwalek iż-żejt, jaffettwalek ix-shipping, forsi not directly, but indirectly it will affect us. Okay? Issa, il-prezzijiet ġabdow bil-taħwit minn barra. Ġew hawnhekk, forsi supply and demand, jista' jkun li supply huwa baxx ta' ċertu xi ħaġa or whatever, u l-prezz ħajibda jola minn hawnhekk ukoll. Sakemm wasal għand il-restorant, forsi mbagħad mar għand trader ieħor, u fatt forsi mar għand ieħor, ta' kollu jridu jqalgħu il-percentage tagħhom. Jew kemm lilek il-prezz, issa qabel il-prezz, the raw material was not as expensive as it is today. Iġvien inti minn hemm. Issa, hemm suppliers jieħdu vantaġġ 100%. Hemm restaurants joħdulek vantaġġ 100%. Issa jiena xogħli bħala ristoranter huwa jekk jien qed nara supplier jieħu vantaġġ, ma nisma' ġmin. Aw 1000 ieħor ma nixtri minn da. Jiena bħala klient, u inti għandek ristorant, jekk jien ġejt għandek u għal-plattaġin ħadd li €30 u jiena nħoss li I didn't get value for what I paid for, forsi tajtni plattaġin 30 u tajtni lobster miegħu. Ma tistax tippretendi għalla tħallas €10 tiegħu. Imma jiena qed iħoss li sraqtni, ma li mhux ġej għandek, ma jmurant liħor. Aw 4,000 plus restaurant Malta, possibbli kulħadd qed jisraq le. Jo mhux jisraq, sorry, possibbli kulħadd qed jieħu vantaġġ? Le, jekk qed tara li inti xatta he's not giving you value for what you're paying for, go to someone else, man. Take care and nourish your body with pure, ethical, organic vitamins and supplements. Browns, empowering wellness by prioritizing your health. Malta tiflaħ 4,000. Ux tiflaħ. Ma tiflaħx. Mela kif fada d-dejja, speċa din il- Dik hija parti oħra milli għaslek qabel it funnels to what I told you before. Control. Jien taf kemm nħabbaq fuq dawn l-affarijiet, taf kemm nħabbaq fuq il-popolazzjoni, fuq il-kontroll, ili xi 4 snin, 5 snin. Tajjeb. Jekk mhux ħajkunaw u m'għadux ngħidu it's a free market, tajjeb ma m'għandux fucking x'jaqsam. Da jista' jkun hemm country sensitive rules and regulations, right? That will give or stop excessive restaurants. Ma jistax ikun, man, where you come on, man. Ma damilx sens. Ġifiri inti li jettajt li per eżempju il-Planning Authority tiddeċidi jisma' ġoġ lokalità waħda jista' jkun hemm Proset. 100 restaurant. Mhux hekk. Mbagħad iktar minn hekk speċa mhux ħanoħorġu permessi. Jo, nkella mbagħad iktar minn hekk jolgħu xerti affarijiet, tista'. You can still leave it free. Ma dak huwa planning, le żomm sekonda. Il-planning hekk jaħdem, inti għalhekk għandek l-industrial estate hemmhekk u daqshekk nistgħu nagħmlu fabriki residential hawnhekk u hawnhekk ħanagħmlu il-commercial fejn inti tista' tikol, eċetera, eċetera. Biex fundamentalment il-kunċett tal-planning qiegħed ukoll biex jissortja daw il-problem li qed tajtid. Għadna lura. Però jekk inti tagħmel dawn ir-restrizzjonijiet, min jibbenefika minnhom? Il-klient, u ħanajlek. Imma l-klient mhux iktar għażla jrid. Xirid iktar għażla jew iktar kwalità. Jekk inti bdaw l-affarijiet bdil mhux ħajkollok il-kwalità li trid. Tajjeb tajjeb. Għax qed tikkompetu intom qed tikkompetu fuq il-flus u fuq il-prezz. Loġika ta' impjegat. Tajjeb loġika ta' impjegat. Mela ħalli l-impjegati tal-lum hija this is the situation how it is. Against, I'm going to explain to how it was before. Yeah. Illum impjegat tajja 200 u għalek ħeġbin, ċaw siħbi, jina lem, next door. Impjegat jitollok tart. Għajlu, il-ħin, ħeġbin, mux kullħat, I'm giving you an exaggerated example. Ħeġbin, ħammur għanda, round the corner. Inti, fi żmien ta' qabel, in-nies kienu jibbiżaw għal-xogħol tagħhom. Right? Kienu jieħdu ħsieb ix-xogħol tagħhom l-impjegat għalfejn. Għax inti ma kellekx daw ir-restorants kollha, dil-kwantità kollha, allura inti tieħu ħsieb li tagħti servizz tajjeb, jien niftakar l-impjegati kienu jibbiżaw naqra mill-boss, illum m'għadhomx jibbiżaw ta' illum kulħadd talla bib il-ħanżir. Fis-sens, ħaġbi, ħammur hemmhekk. Jiġifieri,
U l-konsegwenza hi li nuqqas ta' disċiplina milli qed nifhem. Le, illum, u kull min jas fil-pożizzjoni tiegħu jgħidlek. L-impjegati mexxi illum. L-impjegati mexxi. Il-kollegi tiegħek li għandhom ir-restaurants jaqblu miegħek fuq għadi. U mhux ovvjak, missu ma jaqblux. Imma wkoll jaħsbu pereżempju li għandhom meta titkellmu bejnietkom. Jaqblu miegħek li hemm bżonn jiġu limitati pereżempju n-numru ta' restaurants. Mhux ovvja. It's only ħanajlek. U di narġa' ngħid. Kulħadd jibbenefika minnha di. All right? Għax inti meta inti tillimita xi ħaġa ħatolli l-kwalità. Imma l-kwalità f'Malta għoliet. Tal-ikel. Tal-ikel. Jiena niftakar pereżempju meta konna mmorru niklu mal-ġenituri. Imma skill set għoliet. Il-skill set tal-Maltin. Il-skill set tal-ċejjen Maltin. Il-Maltin, mela, pala xeffijiet, għaw ħafna xeffijiet bravi. Eżatt. Xeffijiet bravi laqsid Malta. Ġifieri. Imma this situation fejn naħseb jien issa din f'punt where we are realizing anka pa aspett ta' infrastrutturali. Għalfejn din il-kelma. Ma sax nifhem għalfejn sa sija. Il-pija. Imma mhux qed iddulli. Eloquenti. You got the point. Met inti tara, you know, xi kultant it doesn't look good, you know, jiġifieri daw il-restaurants kollha fuq xulxin. Ma nafx, iridu kien hemm naqra ta' disċiplina fiha, iridu kien hemm naqra ta' kontroll issa. Jiena mhux qed ngħidlek tagħmlu not a free market, tħalli free market. Imma jien naħseb għal ġid ta' kulħadd u anke tal-ġid tal-klijenti wkoll. It's about time we start recycling licenses, just like they do with the pharmacy. Yeah. You know? Because it's not making sense, man. Not making sense. Għall-restaurants kollha. Diffiċli ġib liċenzja ta' restaurant? Diffiċli. I mean, ma sax tiftaħ restaurant taħt blokka ta' nies, you know, but if you have the right criteria. X'inhu ma' kriterji? Li inti ma ddejjaqx in-neighbors bil-ħodd, il-ħodd irid jugħalla ċertu mhux kollha tax hemm il-4C hemm il-4D, dan brackets ta' liċenzji, jien qed ngħidlek il-4D. Il-4C li tista' servi kelma mhux issajjar. Dik kien inqas minn hekk. Il-4D għal full, right? Fejn jkollok fryer where you have to have a hood u dan affarijiet kollha. Llum hawn ħafna postijiet b'dil kriterja. Il-ħaġa din li I think, John, we need to understand li aħna maħniex post enormi men. Aħna jridu konna sistema oriġinali tal-pajjiż issa din mhijiex faċli u dik kif għatlek qabel, da jridu kien hemm nies li jieħdu ċertu deċiżjonijiet kbar, heavy, biex inti ġib dat tip ta' kontroll. Isma', ħasasik mod ġenerali mela, nagħmlu issa naqra zoom out. Laqna. Għadna fuq it-Turiżmu, għadna fuq l-iżvilupp, għadna fuq il-popolazzjoni, għadna fuq ir-restaurants u jiswu hemm din it-tema rikorrenti li inti qed tajt isma' Malta għandna bżonn iżjed kontroll milli qed nieħu minn għandek illi inti meta tħares lej dawn li naħseb korrettament qed tipperċepixxi bħala problemi, hemm bżonn illi ikollna nkunu iktar strutturati fil-mod li nġestuhom. The planning, yes. U qed tajt ukoll li għandha bżonn nieħdu ċertu deċiżjonijiet ibsin. Kif ukoll insaqsik isma' li huma 3 jew l-5 l-iktar deċiżjonijiet ibsin li l-Gvern li jmiss għandu bżonn li jieħu b'mod urġenti. Dum. Mela, ara. Naħseb jiena nibdew bil-iktar ħaġa morali. Naħseb li jiena il-Gvern għandu jiffoka fis-saħħa iktar minn qatt qabel. Right? Fis-sitwazzjoni tal-isptar jevalwa l-isptarijiet li għandna qegħdin biżejjed għall-popolazzjoni tal-pajjiż, jara l-waiting list, jara kemm qed idumu fl-emerġenza, are there any plans to implement a better system? Jiena nemmen fiha fis-saħħa ta' Malta, jiġifieri. I am a strong believer in it, but I think
Inti għatli the 5 most important. Is-saħħa hija importanti ħafna għalik, għall-uliedek, għall-uliedi u għal-kulħadd. So, biex iżu riklam tal-politika. Keep at it. Isma dan ir-ril namluħ b'xi trumbetta warajh, namlu CGI il-bandira ta' Malta, per. Il-policy li Miss Gravina jekk. Thank you. Il-vota lili fil-futur. Isma, jiġifieri s-saħħa, I think it's number 1. Number 2, li mhux ħanajda dik il-kelma mhux ħaddur li. Il-management ta' traffiku hija also something that has to be taken sir issa. Let's go into this point a bit. Qed nisimgħu bil-metro jew taħtu whatever, right? Yeah. This is int laqas naħseb narawha. So jien naħseb li dal-aspett jridu jaraw fuq dik l-idea li għatlek tan-nies fuq ir-ratt għadek żgur qed ngħid laqas kemm jinċerti jagħtaw. That will help and solve not the whole story, but it will move traffic at a much better pace. Għax inti jiena llum jienu ġejjaw kont f'ġis sitwazzjonijiet. Mela kont ħdejn dik il-roundabout tal-Pama. Fej kien hemm ta' Kinds. Fej kien hemm 2 officers magħha. Issa jaw war of senar jiġifieri u traffic għaddej. Daw in-nies iċħalqu. In-nies il-problema. In-nies il-problema wkoll ikbar mit-traffiku, right? Jiġifieri għax kull kif Bangladesh kulħadd sejrek. Meta jkun hemm daw in-nies ta' transport jikkontrollaw. And they do a fucking good job, man. Issa, mbagħad intajt ma' roundabout oħra u ma kien hemm ħadd. U weħil staġnajt. Laqas ħaq ix-xogħol li jagħmlu hemm dak in-nies imżieken. Jiġifieri dik affarijiet żgħar, minimal, that can make a difference. Are more realistic than a fucking metro. Ma forsi m'għandux biżejjed nies il-Gvern. M'għandux l-osti. Jiena raġel ħażin. Sewa, it-tielet punt. Issa, tielet punt. Mela ħana on the spot, ma no problem down on the spot, I like them. Mela s-saħħadnija, it-traffiku, il-popolazzjoni. Issa, il-popolazzjoni hija xi ħaġa li kulħadd qed isemmija, issa l-popolazzjoni goes hand in hand with tourism, it goes hand in hand bin-negozji, and it goes also, it funnels down to what I told you before. Jekk mhux ħajkun hemm kontrolli sodi, kontrolli li jikkontrollawlek kemm qed jinfetħu negozji fis-sens mhux inwaffqu free market, isir studju ta' kemm jiflaħ il-pajjiż possibbli. Pereżempju, kemm jiflaħ il-pajjiż restaurants, kemm jiflaħ il-pajjiż barbershops, kemm jiflaħ il-pajjiż ironmongers. Studji possibbli ma aħna bil-forsi kemm tat-tip ta' studju fejn inti tajt aħna dal-pajjiż ma jiswar. U mbagħad tidħol fiktar dettall. Dawn huma l-kontrolli li ħajġibu kwalità ta' turista ħjar ta'. Mhux ir-riklami ta'. Il-turist ta' kwalità ħajjiġi. Għax ħajjiġi turistaw. Tajjeb, ħajamel ġimgħa. Menx bażħat daw, ħammur id-dar, ħajċempel il-businessman sieħbu tiegħu. Ħajdu jitkellmu fuq il-holidays li where did you go? I went to Malta. Fucking amazing, man. Really cool, relax, clean. I went out to eat, was good. Da, CEO. ċeppel mara tiegħu, next week we'll get the jet and we'll go to Malta. That's the only way. This is a hyperbolic example. But what I'm trying to say is, if we're not going to have these type of controls, tajjeb, and this marketing of word of mouth, fej għana ħanibdaw nġibu isem tajjeb, through our tourism, right? We are not going to get quality tourists. All right? Ma stawx noqoduna. It's not about the targeting. Yeah. It is about the experience of these tourists. Yeah. Like, clearly targeting is not working, għax l-spiża tonqos. Kemet jonfqu on average meta jiġu tonqos. Mela, l-oppost. ħanajlek, metaphorically, I'm going to give you an example, all right? Is-situazzjoni tal-turizmu ma' restaurant, right? Mela da għaw restaurant void. Da restaurant fucking void, man. Ma jistax jaqbad. All right? Ma jistax jaqbad. U dan imurant marketing agency, dealer marketing agency, tisolħu. Tajlu mela, le? 3,000 euro fi xar, ħan imlijulek. Il-restaurant jimlijulu. Veri jimlijulu. Darba.
imorru in-nies, jew alla xi jkollhom service diżastru, jew idumu għall-ikel, jew iħoġlu burger xi petta żerbun, tajjeb? You don't fix your problem with marketing. You fix the root of the problem first. Yeah. So inti riferi jiena dejjem ngħidilhom ħbib tiegħi, if they're struggling, what is your problem in the restaurant? X'inhi l-problema? Possibbli inti dejjem hemm tkun taf xi għandi l-kxina men. Alla qed idumuli, ħalli m'għandux nisseġġera, qed idumuli men. Mela inti x'tagħmel? Mela jekk ħadd investi f'xef ieħor x'min, ħalli inti issowwi s-sitwazzjoni. Tajjeb, u mbagħad kif issowwi s-sitwazzjoni, u mbagħad tagħmel il-marketing. Dik l-istess sitwazzjoni ta' Malta. Inti ma tridx iġibhom darba lin-nies hawnhekk, inti trid iġibhom darba darbtejn tlieta. Ħabba l-esperjenza li ħadu dawn in-nies ta' kwalità. Tajjeb, issa if we're not going to have these hard decisions, id-dispeċini ngħid jistgħu nagħmlu marketing or whatever. Not gonna work. Għax inti daw jridu jiġu and they want to feel that luxurious holiday. Ġifieri, but again, we are skipping the biggest step, which is fixing the root of the problem. Fakarni waħda, għand fuq l-indistret ħireġ. Fuq id-disa. Isma, mela tajtni top 3. Aħħar tnejn. Għandek nej waħda? Le, aħjar. Franka jdem. Irrid insaqsik qabel ma nagħlaq huwa il-futur tiegħek kif taraħ. Futur aħjar. Dik x'inhi. L-ewwel int. Aħjar l-ewwel bro, intlift. Dik kien xi slogan dik. So daw kollha l-istess slogan. Għajli. Il-futur tiegħek kif taraħ? Fis-sens bejn il-familja, bejn in-negozju, bejn issa tajli il-Kristjaneżmu. Xon minnaw 10 snin oħra. Il-triq tiegħek x'inhi? Il-triq tiegħi. Xejn issa niftaħ il-baħar. Mela jiena how I see myself in 10 years? It's a good question. Tirrefletti fuq għadi? Stija ma tantx. And I am a person who plans. Right? Ma qatt ma impoġġinajt jiena 10 snin oħra fejn irid inkun. Jista' jkun mela. Ħajkolli xi 4 restaurants, m'għandekx fucking chance. Tajjeb, jiena jkolli wieħed tiegħi. Massimu 1.5 imma jkunu żgħar. All right, I'm not the type of person li kolli ħafna restaurants. No way. Għax? U ħaġa għax it would contradict what I'm telling you. Le, all right, imma. And second of all, jiddiswadik il-ġen li t-managja. Jiena, jekk jiena ħajkolli solt taħt rasi, ħan investiħ. Fejn jiena naf, bitċert, xejn mu ċert, imma fejn l-iktar ħaġa ċerta li ħattini a return, which is property. Jiġifieri jiena, cooking is my passion. Right. But I cannot say that the restaurant is one best income on return on your investment. I don't think so. Għax-xogħol li tagħti hemm ħafna iktar affarijiet oħra li tista' tinvesti flusek. That is my opinion, you know? Very mela. One is in 10 years, restaurant for the restaurant u nofs. Li jiena nifhem jiri kollok restaurant ieħor bisħab ma' xi ħadd. Forsi, stanna raw. Jista' jagħti l-każ. Forsi ma jkollix crust. Dum. Imma I'll have a break in between. So ma nafas fuq għadi kejja. U tista' tafas. Jekk ma jkollix crust, mhux ħaniftaħ ħanuta l-salija. I want a break. Għandi ħabib tiegħi, ilu jgħidli biex immur ngħinu, ngħidlek id-dritt, naħseb immur ngħinu, għandu bżonn GM, naħseb immur qatta naqra żmien miegħu, get his house in order and it's a nice brand, I like it, there's a challenge. So I'll spend some time there, but I need a bit of a break, dak il-business feel. Jekk ma tkeċċinix il-mara nkun għadni magħha. Jekk ma tixxutjanix il-barra. Very children, nifoka ħafna. Tfal għandhom żmien inti. Tfal għandhom 9 and 5. Gigi
Ġiġi sajjen. Qed nibża. Għalfej. Għax nibża minn nifsi. Le. Ma ġiġi sajjen, allura tinkwitani għal. Flima mod jisanti. Character-wise, she's like me. In what way? Sajjena ma ta' kon zaħir kont vleġġa, So, that worries me a bit. And she's a girl, Inti għandek girl or boy? Għandet nej. Girls? Le, boy or girl. So you know what I'm talking about. 150%, bro. And when you're, say ma actually, like, I mean, I'm only getting to know you now. When you are a guy that, let's say, lived the teens like I lived, you know exactly what I'm fucking saying. No idea. Fuck you. So, meta tinti kollok tifla u tkun a naughty boy when you were young. Yeah. Yeah, exactly. Okay, stop there. Exactly. Lejla u koll, per eżempju, jek nkun għedin fuq il-jet ski. Jek nkun għedin fuq il-jet ski, per eżempju. Zop morna jet ski. Le, biex najdlek il-proklivita, il-karattru ta' t-tifla tiegħi. U t-tifla tkun, nisperli legali li ħanajt. Mux suppost kun miegħek fuq il-jet ski t-tifla. Ma nafx. U nibda nafas il-gas fuq il-jet ski. U jien minn għalija li qed intira. It-tifla tgħid li Go faster. iktar. Mamma mia. Għandha 9, kella 9 dak iż-żmien. U t-tifla tiegħi, she's not like that with these things. Ma tinkwit ek, you know, so I just worry about the girl u l-imħabba tat-tifla. Mistax kont, u rid ngħidlek. Protective inti? Isma' di, man. Isma' di, ġarali, xi 3 ilu ta'. Kont jgħid fuq is-sufan, hija protective ħafna jien. Kont fuq is-sufan, man. U qed nara xi diskussjoni. U ġiet it-tifla fuqi, man. U daħal li fellus frasi. U tkissirt, man, fuq dan l-ostja fellus. U bdiet tħok li rasi, tajli għamma xaj love you, ek. U għatta, għal-madon ċissa jena għall-ħars għat jġi li ġaħġa, man. Unħalli dit-tifla. Bla missir, man, daħalli ek. U baqa jow, bdejt nimmaġina dit-tifla tikpini, għal-madon ċi. And I don't know where it came from, but it just makes you stay smart, attent, you know, take care of your health. That is where it was going, ta' ġifieri. And it really made me think, you know, just made me think about these things a lot. Ma għasif li hemm xi ħaġa li tbidlek daqskemm bidlek li jkollok it-tfal. Le, u kif qed narġa' ngħidlek, jiena Harry naduraħ. Tajjeb, he was my first kid. Jiġifieri il-mimmi ta' għajnejja or whatever. A girl is a very different feeling. It has nothing to do with better or whatever, but it is just a different feeling, ostja, for me. I don't know how to explain it. It is, ma nafx kif inhi, imma forsi għax ma tmerinix. Le tiegħek tmerini ħafna. Jena se iktar għandha x'taqsam mal-vulnerabilità. Jista' jkun, you feel that you have to protect. Iktar. Li xaġa li ma kontx napprezza ħafna meta kont iżgħar. Ma kienx tgħaddili minn moħħi. Meta kont nisma' n-nisa jgħidu, inti taf x'jiġifieri meta jiena nkun mixi allura dar waħdi f'nofs tal-lejl u rrid noqgħod ninkwieta li mhux ġej xi ħadd illi ħajamillu xi ħaġa ħażin. Biex kont nisma'ha ngħid u kważi qas kont nipprova nagħmel il-komputazzjoni imma llum illi jiġri li bħalma jiġrilek inti. Tkun qed bil-qiegħda jibda fellus. U f'daqqa waħda dit-tifla li qiegħda bil-qiegħda ħdejk tara tagħmel taqbess fletata, tibda tara timmetamorfizizza. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 il-liba ħirġa, ta' 16 daħal. 16 mur il-barieti għali, mur il-barieti jek tisker. Umbat jek tisker tul-konser d-dar. Umbat l-affarijiet kolla li kienu għallu l-ek oħra li jinkwitaw dwarom u ma' inti jista' jkun. Li jisiru lek l-ikbar problema ta' jiena ħanerġa' mmur Paċifil, jiena ħanerġa' dejjem naddi għaliha, jiena ħanġib il-liċenzja ta' shotgun, dawn l-affarijiet kollha. Ħasaq mistoqsija fuqhom. Kemm għandu żmien il-tifel? Il-boy għandu 18. Ma jsuq. Le ma jsuqx, il-tifel tiegħi partikolari daqsi. Ma ismani. So, if I had to ask you a question, inti per eżempju, mela, iċempillek it-tifel, all right?
ikun affiġa, ikun għamel xi ħaġa, għamel xi ħaġa. Are you the type of person you study school gravi jew le? Hemm up, man, all right? Sa ma nafux tagħmel, all right? Ħalli ma nkunx dettalji. Are you the type of father li tinfaqat tidaj? Le. Or are you the type of father let you go and support? Mux għaf per eżempju jennaf, mux nġi per eżempju fuq ta' but what do you do? How do you handle certain situations? Per saħata li l-ek għanda t-rabjak biex tifimni, that's it. Għalli ma dux da, għanda t-rabjak li. How do you handle this? Rejl ma nemminx fil-panic, assolutament. It-tweġiba tiegħi tkun kalma ħafna, skont is-sitwazzjoni fejqiet. Ħansolvi l-problema fl-immedjat, u jekk hemm bżonn li nintervjenien biex il-problema tiġi riżolta, ħanirriżolviha, però serraħ rasek li mbagħad u forsi qatt ikun qed jistennija tiġri ġieli ġrat. F'daqqa waħda impoġġeħ bil-qiegħda u ntih the talk of his life. Mhux minn arajjat, imma nriedu, ġrat. Li nispjegalu l-gravità ta' dak li jagħmel u li mhix tollerata. Għal-grazzja tal-għand ħafna għandi relazzjoni, għandi komunikazzjoni tajba ħafna ma' t-tifel u jafda li għandi li xewqa tiegħi li naraħ javvanza u naraħ imur għall-aħjar. Allora meta ngħidlu ċertu affarijiet jiskotu jisma'. It-tifel tiegħi ma tantx jaffiġa, ġifieri ma tantx jaffiġa b'dak il-mod li konna forsi nafġu għajna u inti. Jaffiġ da. Ma nix ħafna dubji fuq hekk. Mungkin taffiċt. U dawk ma nafx. Isma' affiċt. Ħatalaq li ġviri. X'inhu? Ħatalaq li? Nagħlqu l-podcast. X'in għandi mistoqsija oħra x'ngħidlek. Tal-aħħar u moralem. Għax irid ngħaddi għat-tifla. Is-seba' tal-aħħar. Issa nsejt. Is-seba'. Is-seba', brother. Il-aħba trafik. Uj! U fuq dik il-nota narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna. Mela, tlaqna.